kuva mu nkambi z'impunzi, kunyura mu nzego zo hejuru z'imyitozo ya gisirikare muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kugeza ku kuyobora ibikorwa byo kubungabunga amahoro muri Iraq, Afghanistan na Somalia. Urugendo rwa Immaculée Birere ni ubuhamya bukomeye bw'urubyiruko rw'Abanyamurenge n'Abatutsi bo mu karere k'ibiyaga bigari bakomeje kwandika amateka mashya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibihugu by'i Burayi. Ubuzima bwe ni isomo rikomeye. Reka dukurikire urugendo rwe muri iyi nkuru yose uko yakabaye. Muri isi ya none aho ikoranabuhanga n'ubumenyi mu bya gisirikare bikomeza gutera imbere ku muvuduko udasanzwe, hari abantu bake cyane bashaka kwandika amateka bakagira ku rwego rwo hejuru ruzwi nk'indashyikirwa ku rwego mpuzamahanga. Uyu munsi tariki ya 8 Werurwe 2026 turibanda ku rugendo rw'umugore w'igitangaza, inzobere mu bya gisirikare ndetse n'umuyobozi wubatse amateka akomeye. Uyu ni Immaculée Birere, umugore w'imyaka 31 y'amavuko wamaze kwigaragaza nk'umwe mu bakoze ibikomeye mu rwego rwa gisirikare muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no ku isi yose. Immaculée yibanda cyane ku buhanga buhanitse bwo gukora, kuvugurura no gukoresha intwaro ziremereye zirasa za misile zizwi nka RPG ndetse n'izindi ntwaro zikoreshwa mu kurasa kure no mu bikorwa binini bya gisirikare byo ku butaka zizwi nka BM. Ubuhanga bwe n'ubumenyi afite muri uru rwego byatumye ab'inkingi ya mwamba mu bikorwa bya gisirikare bigamije kubungabunga amahoro no kurinda umutekano w'abaturage. Iterambere rya Immaculée ni intambwe yateye mu mwuga we byerekana ubushishozi n'umuhate bidasanzwe. Yashoboye gushinga ikigo cye bwite muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ikigo cy'ubujyanama n'ubugenzuzi mu bya gisirikare cyihariye mu gutanga inama n'ubufasha mu ikoreshwa rya RPG na BM mu bikorwa byo ku butaka. Gushinga icyo kigo ntabwo byari ibintu byoroshye, byamusabye ubumenyi bwimbitse, ubunararibonye bwo ku rwego rwo hejuru ndetse n'icyizere ahabwa n'inzego za gisirikare zikomeye ku isi. Iki kigo cye gifasha mu kugena ingamba z'imirwanire, kuvugurura imikorere y'intwaro kugira ngo zijyane n'igihe ndetse no guhugura abofisiye bakuru mu mikoreshereze yazo mu buryo bwizewe kandi butanga umusaruro mu kubungabunga umutekano. Kugira ngo agere kuri urwego rushimishije rwa kinyamwuga, Immaculée yanyuze mu nzira ndende y'imyigire n'imyitozo ikomeye. Yasoje amasomo ye ya gisirikare afite imyaka 22 gusa. Icyo gihe akaba yararangije imyaka 3 y'amahugurwa akomeye cyane mu bigo bya gisirikare by'indashyikirwa kurusha ibindi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya mahugurwa yarakubiyemo ibijyanye n'ikoranabuhanga ry'intwaro, amayeri y'intambara zo ku butaka ndetse n'ubuyobozi mu bihe bikomeye. Ntiyagarukiye aho kuko yakomereje imyitozo ye no mu bindi bihugu bitandukanye, yongera ubumenyi bwe ku rwego mpuzamahanga. Yiga uburyo butandukanye bw'imirwanire n'imikorere y'ingabo z'ibihugu bitandukanye. Ubumenyi bwinshi n'ubunararibonye yakuye mu mahugurwa atandukanye nibyo byamugize inzobere yihariye itangirwa ubuhamya n'abahanga mu bya gisirikare. Mu gihe cy'umwuga we, Immaculée ntabwo yicaye mu biro gusa ngo atanga inama, ahubwo yagiye ku rugamba aho ibintu bikomeye cyane. Yabaye mu butumwa bw'akazi mu bihugu byinshi bitandukanye, afata inshingano zo kuyobora no guhugura abasirikare bashya binjira mu gisirikare, abigisha ibijyanye n'ubuhanga bwe mu by'intwaro zikomeye, intwaro ziremereye. Yahawe inshingano zo kuyobora ibikorwa bya gisirikare bikomeye mu bice byazahajwe n'amakimbirane n'intambara, harimo muri Iraq, Afghanistan ndetse no muri Somalia. Muri ibihugu byose uruhare rwe rwari ntasumbwa mu guhashya imitwe y'iterabwoba, kugarura umutekano ndetse no gutanga umusanzu ufatika mu kubaka amahoro arambye. Kuba umugore uyobora ibikorwa bya gisirikare byo ku butaka akoresheje intwaro ziremereye muri ibyo bice bitari byoroshye, ibice by'intambara, byerekana ubutwari bwe, ubushishozi ndetse n'ubushobozi bwo gufata ibyemezo bikwiye mu bihe by'amage. Urugendo rwa Immaculée ruhuza neza n'inkuru yagutse urubyiruko rwinshi rw'Abatutsi b'Abanyekongo ndetse n'Abanyamurenge, benshi muri bo nyuma yo kurokoka ihohoterwa n'ubwicanyi mu gihugu cyabo bakerekeza mu buhungiro, baje kubona amahirwe yo kwakira
kwakirwa mu bihugu byateye imbere nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada ndetse na Australia ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye by'i Burayi. Ibi bihugu bikaba byarabahaye amahirwe yo kwiga no kwiteza imbere. Mu rwego rwo kwitura ibyo bihugu no gushakisha uburyo bwo kurinda abandi barengana ku isi, umubare munini w'urubyiruko bahisemo kwinjira mu gisirikare cy'ibi bihugu. Muri Amerika, Canada na Australia usangamo abasirikare n'abahanga, abaganga ba gisirikare n'inzobere mu by'ikoranabuhanga bafite inkomoko mu Banyamulenge n'Abatutsi bo muri Kongo. Bamenyekanye cyane kubera ikinyabupfura, umurava mu kazi ndetse n'ishyaka ryo kubungabunga amahoro ku rwego mpuzamahanga. Barwanya iterabwoba, bakitabira ibikorwa byo gutabara imbabare mu bihe by'ibiza ndetse bakaba intangarugero mu gisirikare cy'ibihugu byabakiriye. Gukorera igisirikare gikomeye nka Amerika cyangwa Canada kuri bo si akazi gusa, ahubwo ni umuhamagaro wo gukumira ko amateka mabi banyuzemo yagira abandi ageraho. Kugira ngo twumve neza imbaraga zisunika Immaculée Birere muri uyu mwuga we, tugomba kugaruka ku mizi y'amateka ye. Uyu mugore w'indashyikirwa ubu wubashywe n'isi yose yigeze kuba mu buzima bubi cyane bw'ubuhungiro. Immaculée akomoka mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni umwe mu barokotse urugomo rushingiye ku moko n'ubwicanyi ndengakamere bwarangwaga ndetse bugikomeza kugaragara mu burasirazuba bwa Kongo. Yamaze amezi ya mbere y'ubuzima bwe muri ibyo bihe by'umwijima n'akarengane ndetse yamaze imyaka 25 yose ari mu buzima bw'ubuhungiro. Ubuzima bw'ubuhungiro bwaranzwe no kubura iby'ibanze, akimwa uburenganzira ndetse n'agahinda ko guta gakondo. Ntabwo bwigeze bumuca intege, ahubwo ibi bikomere by'amateka nibyo byabaye isoko y'imbaraga ze. Kuri uyu munsi wihariye wa tariki 8 Werurwe 2026, ubwo isi irimo kwizihiza umunsi w'umugore, Immaculée Birere aracyari mu kazi ke katoroshye ko guhugura abinjira mu gisirikare bashya. Intego ye ntabwo ari ukwigisha kurwana gusa, ahubwo no gutegura abasirikare bazumva agaciro k'ikiremwa muntu, bakamenya ko intwaro bahawe atari izo gukandamiza, ahubwo ari izo kurengera abakandamizwa. Umutima we aracyatwaye ishusho y'amateka mabi yanyuzemo n'umuryango we. Yabonye iby'intwaro zikora iyo zikoreshejwe nabi mu kwica inzirakarengane. None ubu yiyemeje kuba umwe mu bafata ibyemezo by'uko intwaro zikoreshwa mu gushaka amahoro no kurengera uburenganzira bwa muntu. Urugendo rwa Immaculée Birere ni isomo rikomeye ryo kutarambirwa, kwiyubaka no guhindura amateka mabi ukayabyazamo umusaruro uhesha ishema isi yose. Nijwi ry'icyizere ku mpunzi zose z'abarengana ryerekana ko ejo hazaza hashobora kuba heza kurusha ejo hashize, kandi ko umuntu wese uko amateka ye yaba ameze kose ashobora kuba umusemburo w'amahoro n'iterambere ku rwego mpuzamahanga. Ngira ngo rero murabyiyumvira neza cyane ibijyanye n'amateka akomeye cyane ya Immaculée Birere, aho twe tugaruka ku buzima bwe kuva muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akiri umwana muto cyane kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse n'akazi gakomeye cyane ari gukora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bigaragaza imbaraga umugore afite, by'umwihariko Abanyamulenge ndetse n'Abatutsi bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomeje kugenda bakora ibikorwa bitandukanye bagaragara mu gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Burayi, Canada, Australia ndetse n'ahandi hatandukanye. Nk'ibisanzwe ni Pilot News TV, ndabakunda cyane muri abagaciro.